Eriku, začnu takovou zajímavou otázkou. Jak se čte tvoje příjmení? Německy nebo slovensky? S týmto mám väčšie problémy, ale číta sa to nemecký Liner. Dobře, takže aby i naši fanoušci a možná i třeba ostatní kolegové novináři věděli. Tobě je 19 let, jestli se nepletu, jsi mladý, přitom vysoký, rychlý. Jaké jsou tvoje přednosti? Tak toto by som nehal posúdiť skôr na trénerov, ale čo od malička dosť trénujem také technika, tak dúfam, že toto ostane mojou prednosťou aj naďalej. Rýchlosť, no neviem, tu som trošku strátil pri tom, ako som rýchlo vyrástol, ale uvidíme, hádam sa to zlepší a budem napredovať. Nevím, jak počítáš s tím, kde se budeš objevovat v dresu Znojma. Ten A tým a základní sestava asi ještě brzo. No tak, ako sa hovorí, nikdy nie je prískoro, hej, ale uvidíme, ako sa budem javiť. Zatiaľ sa tu len oťukávam. Možno to bude tak, že za Ačko na lavičku, za Bčko budem hrávať teda za tú 21-ku, ale dúfam, že tréner mi dá príležitosť, keď uvidí, že makám a presadím sa postupne do toho prvého týmu. V našem mužstvu teďka beru tě jako součást A týmu, jsou slovenské národnosti Matúš Lacko, Petr Gál, Andersli, teďka ty. Netvoříte taky takovou malou komunitu slovenskou uprostřed toho našeho týmu? Ani nie. Zapadli sme do týmu, dovolím si povedať, celkom slušne. Matúš je tu už dlhé roky, my s Peťom sme predsa len prišli len teraz, ale chalani nás prijali veľmi dobre a tak uvidíme. No. Dneska si nás spravili trošku srandu, jak sme prehrali v tom hokeji, nám pustili slovenskú hymnu v šatni, ale tak je to v rámci srandy všetko. Pomáháte si vzájemně i co se týká toho zorientování se v mužstvu ve městě Znojmě? Myslím slovenští hráči a Matúš třeba je vaším takovým patronem? Dá sa povedať, že áno, vždy keď sa dá, tak mi pomôže. Samozrejme aj ostatní chalani, ale väčšinou sme na to dvaja, ja s Peťom, pretože bývame dosť ďaleko od chalanov, tí už majú svoje byty a podobne a my stále sme len na penzióne, tak zatiaľ sa oťukávame takto spolu. Ty jsi přišel z Dubnice, jestli se nepletu, hrál si tam celou dobu nebo si vyrástal někde jinde? Tak začínal som v mojom rodnom meste, teda v Prievidzi, ale to len do nejakých 9 rokov, od 10 rokov som až do 19 hral pravidelne v Dubnici nad Váhom. Dubnice, jestli se nepletu, hraje druhou nejvyšší slovenskou soutěž, tedy druhou ligu. Měl jsi snahu se prosadit i třeba v některém týmu slovenské Corgoň ligy, jestli se tak ještě jmenuje? Tak to určite áno, pretože Corgoň liga je určite iný level ako druhá slovenská liga, ale išiel som na to postupne, najskôr som sa snažil presadiť do A týmu v Dubnici a keďže veľa hráčov odtiaľ poodchádzalo, tak mal som šancu ako mladý sa presadiť. Tréner Gergely mi ju dal, za čo som mu veľmi vďačný a hlavne vďaka Dubnici a pánovi trénerovi som tu dneska, takže veľmi pekne mu ďakujem a dúfam, že sa mi bude dariť. Jak jsi dozvěděl o zájmu Znojma, co si věděl vůbec o Znojmu předtím, než si sem přišel? No tak predtým vedel som vlastne len, že rodák z môjho mesta Patrik Rošovský, že tu hrával. Bol tu teda na polročnom hosťovaní a nejak som Českú ligu moc nevnímal, iba ako v Európskej lige a Lige majstrov, skôr tie popredné kluby, ale vlastne v zimnej príprave som sem prišiel na skúšku, chvála Bohu som sa ujal a teraz som súčasťou týmu, tak som rád. Zmínil si Patrika Hrošovského. Setkal se s ním si ještě teďka v týmu, než zase se vrátil zpátky do Plzně? Áno, boli sme spolu na sústredení v Turecku a sem tam sa vydáme v Prievidzi. Nemám bohužel teďka přehled, co ty a slovenské reprezentace, ty mladší? Tak ja od malička som vlastne chodil len po tých výberoch, potom tie reprezentačné zrazy 15, 16, 17 to som vynechal a vlastne prišiel som až do 18, kde som začal, ale na nešťastie som si zranil chrbát na dlhšiu dobu, tak som vypadol aj odtiaľ, ale podarilo sa mi streliť aj gól, tak určite spokojnosť tam je, len keby to bolo na dlhšiu dobu. No. Takže doufáš, že třeba i výkony Znojma se bys mohl prosadit do těch slovenských reprezentací? Tak dúfam určite, že áno.